MLA ka Maurukneng constituency ubah Hevingstone Karpran ula pelipat ba ia kaseng kinong tray kamyeng kabalatip kum ka Federation of Domestic Workers Society ha umpling ha ka jingdon ka di kong 1.1 kasuntiu ibala tritang kum bakat plasnem ha ka National Democratic Worker Movement kum juru ubah Thomas Pasa bat urang basnong jong kasnong umpling ubah Hevingstone Karpran ha ba ajingkren ha ka ne kasengi nakaliang jong ulong ba koloi banirap ya kaseng hakano kono kopol pakadon kam kajingrap bat ula kentu yaki bakin nang itrishit ram klam kajing lain neken randen hakaju kopol layo oro kajing persutu ba ya kanong rem bat katong jong kane kaseng daka kong 1.1 karsentiu kabadai ka koordinator jong kaseng harangkat bat kikentin aimen sim Ngaso sarong manongga kashlong umpling kandai kowe kashnong kaban lamkmat ban yalam ya kadika society bagin kriyata shaki we kashnong namala register ya kadika society ladang bakla kadai mentions nam arazat arboat ko kasingalam gajong isamla erik bakwe kiwe tela register house nam arazat arboat tibale ni pelai pada hadu utakasi bagi yo egasi bagin inaugurate the new like that see kadau kalau bagi jing sakut mah haki office sarkar ka por bagi register ek society kat bangin patio ek ta ka official registration certificate akale jo ka sarkar him ko bagi ya chukwa bagi system ek kam te de hadu bangin layo ek ta ka official certificate ka bagi la ithu ek sarkar ek ka society ka jogi bagi sa scam bangin ni na shakmat bangin tray bangin nang pnya ek ka society but the next camp ba kilong kami na kadi kashlong umpling kinlong ki mauja ki bat penia kadi ka society bat shaki bai bat ki jaka bat kishlong ki badan ko kadi ka district tela register ya kadi ka society bat trekam hapo East Khasi Hills district kata kan ka model district na kabanta ka jing sedang jong kadi ka kam tehnrei ka thong jong ka society kalong ba ngikwa bangin pek bangin kmi bangin kedok ya baro ki domestic workers ki badan hapo ka jala meghalaya kham khasi pna lali kilong kbe khasi jai kya jong namar ba ki babun ko ki te ki babun ha kilong kbe ki jongi ki dei kilong kbe ki bashulung na ko belasi te ka society ka dalru ya ka jingtmu ba tang ki domestic workers henre ki babur ki long ki patre ki kam ki bare bare ar ngin yo bangin kin thop lang ki habo ka society da ka jing tu bangin ya ai ka jing kershan bangin ya ai ya kata kati ka mon kati ka diang bangin ya don kan bangin ya trai bakti te kani ka society la register ho oi ka permanent registration address ka job society ka de hangi ho umpling jom kani ka office hapo kani ka kashna umpling nasgoba kani ka lat kaban ai jingerap khamtam shibun nakabanta jom ki badan nakidi kishnong ki than ki bamajan ba kashna umpling te ka society kan saplir ki sub centers haki bai ki jaka ban suppat yakinong 3 year shaki bai ki jaka ki bashong lese shaki thai dong men song shaki thai dang khra shaki thai mal ki maulai ma kakam bahatma de ka society kadang kajing tu menta banle dingkong kalong ba ngin register ya baro kilong kbe khasi kiba em da ka bashubelasi ma pila bale belasa jani kibrio pila bale belasa tiar kan gunu ka kam lo balo ni katba ngidang tre shitong katba ngidang tre ban mi ya ko umsat kadai ka kam ka badan burang bat nga ang ya ki kilong kbe himdai ban semua belum ya lagi baki ha baki ne belahi giwe ngai katu ka jing belah ka jongki kalma ha om baki no senyang nang ya katu kai ngai kino senyang nu ya kai nak sala kino senyang nu ya ka sarkar hi baro kawai da katu ka jing trai ko ki pilai hade ye jong ki trai ko ki pilai trai ki khampu ya kajing dantang na kabanta ki kenthai nama ki kenthai kilong shikut shibwa bat na next time bagi ki kenthai kilong kami ki trishtam ki jongi ki dei ki nong kha ya ka pateng jong ka jat badrio ko bansawan ka jongi ti lada phi ni ki nong kha ya ka pateng jong ka jat badrio ko bansawan ka jongi nganget ba phi don kam ru ko pinyo ya kita ki jingia na ki ba ka imnong sarang ka di ban ai ka society ka di ban ithu yapi ka sarkar ka di ban ithu yapi
But pedang jong kani ke jing yale, pedang jong kani ke jing ya lebih kebangi ini telon dah kebentaban. But penyo kita ke jing itu ya ki, but penyo kita ki hok ki jong ki. Ngas dokumen mat ngalakula ya ka Federation of Domestic Workers Society, bangang dan rengkat bapi kum ke coordinator, bat ka advisor, bat kani. Jadi kadang kita kena apa, sekarang di India, kalau ada orang sih besar beri puncuni berapa bentar, kalau nanti sama kita कि रेट दो यू kita kena semangat kita ke belakang start les lepas BA dan BSc dia akan macam di event kita i DCT di event pat i sujan event pat surat tetapi ayam si start kalau dia memang kamu sokar ini bagi dalam start kamu sokar bandung secure untuk pasar thì tôi xin start rồi nó mong cho tôi nó con ham thế chứ ở ngay từ cái số đẹp hay là video đẹp chọn đẹp ham đẹp copy đó ông cả tay cái cầm là phòng đẹp cho nó bằng bằng đẹp đấy gần bằng thì cái cái cầm click làm phục khai chỉ cái đẹp khang ba cái đồ sức sâu nhiều là bằng cái hay cái cầm và cũng cho con nó có số cả Tujuh macam besar orang per pilih mentah yang dijengdi, jadi gini mau dijengdi berarti aku gini kau sini kau tak tahu gini terus cakap. Jadi orang per kata kita kam, dalam train ini kam boleh menteri. Diklat yang sesuatu peklan yang ini kam berbicara. Kecuali kemarin itu sujan, orang per kata sujan tapi ni apa dia? Hitrai bagi jan from wanita dapat basuk apa thain bikhar tidak kami berjong pada kakam. Tiga tahun itu kita cingkiran, ayat cincin cingmut dalam cincin. Tapi negara kita berjong. Uncuru kabang sutro ba kita juni muta kita kedukam. Kat sepuluh hari cing sudah kita berjong. Kita mahu permasalahan dengan kamu terjing untuk sebuah kibun bahasa aying. Jadi mendapat don bahasa aying don montage bahasa aying don kipa treski mana step ada dia. Dan bertekan tara. Jika bertekan tara, jika dulu kamu pitrai trejanai, kalau kita siapa guna, bersuatu kayak kamu nampak berbeda. But kalau kita kamu itu saudara, aku mentah. Kasi nga kamu berjam, makam sarkar yang mentah kamu banyak kata. Tapi pos ke balai, apun kita ben sarkar kamu batai sama ketawa belum untuk belum sih. Tapi kalau kamu interest tom, kalau kamu dia besaran itu day hokai tu kamu jam. Kipun kita day kamu jeng ni kita sekolah ikut kita pun selalu bermanfaat sohai sohai. Kipun kita ipai kipun ma ke dalam kali joni ke setiap kipun ma ini ke pada masa kalau kita kerawan dan buat kalau dalam kiwan dan yang betul kita pilih dengan society bagi ni dalam kesentuh dalam bandar dalam pos kapor bandar kerja dipencai awareness jadi kita membar kan bagi kiwan yang gedung seketika society ru dibentuk dari sesuatu. Ini bentuk kamu sukses. Tunggu sesuatu. Pak ini lu kita dalam depan kebenaran depan peni kaitan itu constitution kayak kamu mencuci bagian sesuatu. Kita sesuatu serong dengan sesuatu sekarang society. Sekarang sesuatu buat kini buat kita kamu ke air dan ke apa besar dan boleh kita tahu nu buat kita depan lesyutam kita pernah sesuatu kita kan buat ese kadang kayak cuma tuan. Dan kita jangan bercuru kalau kita nampak kita mesti berkeras. But dengan penjong harus memilih tiket balai, lekat juga bawa dan bersang di bandar kapapi dengan kapakan. Mau kalau dia lalu berangkat, dekat kalau betul bah lah atau kalau tadi nakroy, berarti antara dekat pasal saya kena kasih ni berkat domestic workers society. Dan apa lagi tu tak sarkar Register, pelapan, dan pun kita kebahagiaan dengan sen
kat kum ba pe Islam dan kelatan ti nak sokar dengan kedok krem aku berdoa dengan sang kerana Jepang menteri sedang apa kami jauh menteri kami noi berat ke pakram makon sir mutani iba akari joni kibun terbaburam kibun mau peren single motor mau kata ba single paren no single paren tekani ka book shajing ba klok be mo be kapasa ki khol kapam ka di school ba ta book shajing tekanta kam krishto mo je ran dengan knowledge kapsu kutukan po lempra Bangtor kan kapsu ko ko school jiki khon ji ko bihar tekanta manus ni ko school ba tapi kita kamu deh bersama kalau kamu dengaran kamu kapsu suci kamu terhijau hasan kamu ngom kita menderan kamu bapin jauh pada cikawai tapi projek itu ini dan kamu jam kita bersepat kita sting kita kami yang sedang fikir kamu Kristen kalau kamu mulai ban deran debat beda ketemu